Makiaria mwena wa Makupa taunini ya Mombatha moigite kahinda karia Wycliffe Oparanya akoretwo ari minister wa thothaiti na iganda guku bururi-ini mationete umithio wa wira wake. O uria mwe Oparanya ministry yake ni ya cooperative iria hutanĩtie na sector itu ya nduthi na ndari oka gucemania na ithuĩ kumenya turiaga kika na turutaga wira atia na ni changamoto iliku twĩ nacio. Tunauliza Oparanya anaweza kumobilize watu, anaweza kumobilize watu. Seydou Mohamed ingia ground usikie kwamba ground wanasema nini. Oparanya ni waziri wa vyama vya ushirika na sisi kama sako za Mombasa hatujaona chochote ndani ya sako. Rais sijui huyu alipata vipi kitiki, hatuelewi alikipata vipi. Baroiga mutongoria wa aria nini bunge-ini ya gĩbũrũri-inĩ we Junet Mohamed ndanaraniria na ameba kĩama kĩa ODM kuma Mombatha mbere ya kũruta rĩendekithia rĩrĩ. Tuko na viongozi wetu wa Coast Region bumper to bumper na inatakikana Ali Hassan Joho pamoja na leaders wa Mombasa peaneni mwelekeo, kama ni mbaya ni mbaya, kama ni noma, kama ni fire. Hatutaki mchezo ndani yetu ya hapa jamhuri yetu ya Kenya. Junet ndangiuma kuri umete na mucene wake atakonsultete atongoria ODM guku Mombatha na hauria kura Mombatha atwire ati aturehere Oparanya. Junet ni yeru atigane na maundu ma thirikari ya iko ndarahota na maundu macio. Ithuĩ guku Mombatha twene Ali Hassan Joho ucio niwe twi guku Mombatha hatie mundu githitoi. Maroiga omehandite thutha wa minister wa wenji wa mahiga ma goro niwe Ali Hassan Joho gũgacagũrwo ta munini wa mutongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Na kile tunafahamu na tunathibitisha ni hivi: Ali Hassan Joho ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa uchaguzi ambao unakuja 2027. Ruto no kuruta kindike utwire ureta mtu wetu Oparanya na kuma Oparanya apero CS utintu ko nwe aya guturetera mbia kwa shako cietu tutikwenda kumuona. Riu moritie mutongoria wa bũrũri-inĩ we Mugathe William Ruto ndagatige muingi wa gĩcũa-inĩ na thutha harĩ gucagũra munini wake hindi ya kĩhĩtahĩtano gĩa gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Ruto angoro ni uranjigua na ngoro ndore igwa ruga yonderaria ni gutaurira na itombe tugeithio turenda Hassan Joho atuika muteithiriria waku 2027. Ali Hassan Joho no atuike muikariri giti munini wa president na ningimuraga ni mundu mukomau, ni mundu ena busara ciake na ni mundu na heshima ciake. Andu-ini ha Inooro TV kuma guku gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha ni njĩtagwo Francis Madi.